Bonjour d'or à donné matin tollagat. A ben nebet et volaket argos di arben Henri Cartier-Bresson, luskedener brudet tre, mais iro kondrase un tollagat va ar heleier. Re nebeut a vouet biolog ale a siedou ar skolidi. Setu pezo deus lavare d'un tre gant oza d'urbenag der en orion. A kemese, daouz da lezen egalim votet e daouvil triwer hag a lake da bal kinnig ugen dregan a vouet bio-erhantinou. Gelet a rafezoke en kevredigechou galv an orion dougen klem a enep d'ar stad, hag er vezo n'era kepe a dra vid ma vefe douge douz a lezen, da skouer simpla da reolennou prena vid ar strolegechou. Sur awar o peus klevet konz déjà deus un diskoadek a ozet ba l'an dernier diar ben labour Henri Cartier-Bresson. Kroget eo bet mis even, met kendal a raio betek mis genver, ur chans a veidor deus isolain labour ur pot en eus bevet an darvoudou brassan a ranvet tremenet. Gut me daoulagat e kompernan an trao, setu komzieu Henri Cartier-Bresson, une an deus ar luskedennerien brudetan er bed. Ganden Emil Norand en eus tremenet i vue de chasseal ar prantat dibar. Evelamment, gut poltret adrin tigar sans lazar, tenet Emil dao a tregont. Ar poltretzen ar c'hellfe ket bezatenet un ailen a rog pe un ailen goude. Ma oa betenet ar poltret un ailen a rog, an den hag a zo lammat amman n'en defeket ar memestu eget an danserez hag a vez gwelet adrin en ail talen, hag er modal, ma oa betenet ar poltret un ailen divezator, 3 d'an den amman en defe stoket ar pouldour hag e atsket var an dour a vefe bet distumet a diresis. Ur labour var ar fram de getan, met dek ble goute e vez changer zoare da labourat. Kemeret in eus kantadeu a fotoioù deus un diobediger a deus ar resistance. Goude an ael brezel bet, Henri Cartier-Bresson en deus lavaret hag an oa ur photojournaliste. Urzel a eo testenañ neuzen, un diskoadeg a ginnig 30 poltret dizinvel, oberen dengarour Henri Cartier-Bresson a eul darvoudou brassan a levri istor. Henri Cartier-Bresson neus treuzet un tammik an ugenvet kantvet gant tout de poltridi a kemeret en eus ie poltridi en gweslet un den a gleiz e oa Henri Cartier-Bresson hag BAG neus Cuba, betek Brochina, betek ar Mexique. Setu labour Henri Cartier-Bresson a re ur sel un tammik var istor an ugenvet kantvet bet a bez. Ma peus rond selet a dost ur labour a bouez a vid ar luskedennerer e vo possible betek mis genver, ba l'an dernier.